ubwegure bw'abanyamabanga ba leta Evode Uwizeyimana na Dr. Isaac Munyakazi wo muri Minisiteri y'Uburezi. Ni itangazo ryanyujijwe kuri Twitter y'ibiro bya Minisitiri w'Intebe rigira riti kuri uyu mugoroba Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente yakiriye ubwegure bw'abanyamabanga ba leta Evode Uwizeyimana wo muri Minisiteri y'Ubutabera na Dr. Isaac Munyakazi wo muri Minisiteri y'Uburezi, azashyikiriza nyakubahwa Perezida wa Repubulika ubwegure bwabo. Iyi nkuru ikomeza ivuga ko Uwizeyimana wari umunyamabanga wa leta ushinzwe itegeko nshinga n'andi mategeko muri Minisiteri y'Ubutabera yeguye nyuma y'iminsi 4 avuzweho guhohotera umugore wari mu kazi ko gusaka binjira mu nyubako ya Grand Pension Plaza yo mu mujyi wa Kigali. Ibi bikaba ngo byarabaye ku cyumweru gishize ku manywa y'ihangu, ubwo uwo mugore w'umusekirite yasabaga Uwizeyimana Evode kunyura mu cyuma cyagenewe gusaka ibi bita skaneri, undi aho kubyubahiriza akamuhirika agakumbagara hasi. Iki gikorwa cyahise mu kanya gato nk'ako guhumbya gikwirakwira ku mbuga nkoranyambaga nk'uko ibaba rigenda mu muyaga, maze nyir'ubwite nawe abonye ko byamenyekanye yandika avuga ko asabye imbabazi na rubanda kuko imyitwarire yagize itari kwiriye umuyobozi nkawe. Ibisaho gusa byagarukiye kuko Uwizeyimana yanagiye no mu buyobozi bw'umukoresha w'uwo musekirite maze amusaba imbabazi imbere y'ubuyobozi bwe nk'uko binagaragara ku ifoto yafashwe nk'iy'ubwiyunge. Ibi ariko ntibyabujije urwego rw'ubugenzacyaha RIB gutangaza ko hatangiye iperereza n'ubwo Evode yari yasabye imbabazi ku mbuga nkoranyambaga akamera n'icyaha yakoze. Kuri Isaac Munyakazi wari umunyamabanga wa leta ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye muri Minisiteri y'Uburezi, ibinyamakuru n'ibitangazamakuru byanditse kuri iyi nkuru bivuga ko bikigoranye kumenya icyamuteye kwegura, nubwo hari bimwe byanditse ko yaba azize ruswa mu mashuri. Gusa hari bimwe birimo nka The New Times bivuga ko Munyakazi akekwaho uburiganya mu mitsindire y'abanyeshuri mu bizamini bya leta bisoza umwaka w'amashuri wa 2019, aho ikigo cyari mu myanya ya nyuma mu gutsindisha ngo yabigizemo uruhare kikaza mu myanya 10 ya mbere abifashijwemo n'abakozi b'ikigo cy'igihugu cy'uburezi REB. Ngo ibi akaba aranabyemeye abisabira imbabazi, ariko bikaba bigikorwaho iperereza na RIB. Iyi nkuru ikanzura yibutsa ko Perezida wa Repubulika ari uzemeza ubwegure bw'abanyamabanga bombi binjiye muri guverinoma mu mwaka wa 2016. Solange, duhindure ingingo ari nako dukomeza n'iki kiganiro tujya mu nkuru yanditswe ku nama nyafurika yiga ku iterambere rya drone, African Drone Forum, yabereye mu Rwanda muri iki cyumweru. Drone zikaba ari za ndege nto zitagira abaderevu cyangwa se abapilote. Muri The New Times bati President Kagame says beyond using drones, Africans should make them too. Aribyo bishatse kuvuga mu Kinyarwanda. Perezida Kagame avuga ko nyuma yo kumenya gukoresha indege za drone, Abanyafurika bagomba no kumenya kwikorera izabo. Aho umukuru w'igihugu yavuze ko mu gihe drone zizakorerwa ku mugabane wa Afurika zizaba zifite inshingano zo gukemura ibibazo byihariye by'uyu mugabane utasanga ahandi hanze yawo. Ati mu gihe drone ziba zarakorewe ahandi, bene kuzikora baba bagamije kuzifashisha bigendanye n'uko ibintu byifashije muri ibyo bihugu zakorewemo. Ibi akaba yarabigarutseho kwa gatatu ubwo yatangizaga iyi nama. The New Times yanditse ko yitabiriwe n'abarenga 800 baturutse mu bihugu 44. Bumvaho nshya bati Perezida Kagame yagaragaje akamaro ka drone mu Rwanda. Iki kinyamakuru kikavuga ko Perezida Paul Kagame yabwiye abahagarariye ibigo nyafurika bikora imirimo yo gutwara abantu mu ndege n'abakoresha ikoranabuhanga ry'indege no zitagira abapilote drones ko zikwiye gukoreshwa mu buryo bwagutse ku buryo hatekerezwa uburyo zatangira no gukorerwa kuri uyu mugabane wa Afurika. Anagaragaza akamaro kazo hashingiwe ku byo zikoreshwa mu Rwanda. Muri iyi nama yari ibereye mu Rwanda ku nshuro ya mbere, umukuru w'igihugu yavuze ko kuva iryo koranabuhanga ry'izo ndege ryatangira gukoreshwa mu Rwanda bimaze gutanga umusaruro ufatika, haba mu rwego rw'ubuzima, mu buhinzi, mu bukungu n'imibereho myiza y'abaturage. Yagize ati nk'ubu ku bufatanye na sosiyete Zipline, izi ndege nto zadufashije kugeza ibikoresho biramira ubuzima birimo n'inkingo ku bitaro n'ibigo nderabuzima byo mu cyaro. Zifashishwa mu gukurikirana imyaka ku bahinzi mu rwego rwo gufasha kongera umusaruro. Ikindi ni ikoranabuhanga mu gusuzuma imiyoboro y'ingufu z'amashanyarazi hakoreshejwe ikirere, kuko bifasha amashanyarazi yacu yo mu muyoboro mugari kuba yizewe. Hari n'umushinga w'igerageza ry'izo ndege
kureba niba azajya zifashishwa mu bikorwa byo gufuhirira no kwirinda imibu itera indwara ya malariya. Yanavuze kandi ko u Rwanda rwiteguye gufatanya n'abandi mu birebana no guhanga udushya n'umurimo nk'inkingi ya mwamba mu guteza imbere u Rwanda n'umugabane wa Afurika. No mu bindi bitangazamakuru nabyo byanditse kuri iyi nama bivuga ko Perezida Kagame yabajije impamvu yo gushyiraho imipaka. Perezida Kagame yagarukaga ku mikoranire y'akarere binyuze mu kunoza imikorere ya drone yambukiranya imipaka. Mu bandi bagejeje ijambo kubitabiriye inama y'iminsi 3 harimo umuyobozi wa banki y'isi mu rwego rwa Afurika wibukije ko nubwo hari ahakenewe kongera imbaraga mu kurushaho kunoza ikoranabuhanga rya drone, abayobozi basabwa kuriteza imbere mu by'ibanze bakora. Iyi nkuru igasoza ivuga ko ishoramari rya drone riri kuzamuka kuko kuri ubu rifite agaciro ka miliyari 127 z'amadolari y'Amerika. Banki y'isi ikagaragaza ko Afurika ikeneye gukoresha miliyari 38 z'ayo madolari mu bikorwa remezo bijyanye n'ubwikorezi, yongeraho miliyari 37 z'amadolari azashyirwa mu bikorwa no kubungabunga ibikoresho. Ihuriro nyafurika ku ndege nto ryatangiye mu mwaka wa 2018 rikaba rimaze guhuza abasaga 1000. Abadepite bo mu Bufaransa barashakisha uburyo bwo kurushaho gukomeza umubano hagati y'igihugu cyabo n'u Rwanda. Iyi ni inkuru yo muri The New Times ivuga ko izi ntumwa za rubanda enye ziri mu ruzinduko mu Rwanda rw'iminsi 4 kuva ku wa 3 w'iki cyumweru. Nyuma y'ibiganiro abadepite bagiranye ejo n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ushinzwe ibikorwa by'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba, Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, ukuriye itsinda ryabo Ige Renso, yatangarije iki kinyamakuru ko by'umwihariko bashaka kwibanda mu rwego rw'ubuzima. Honorable Ige Renso usanzwe ari Vice President w'inteko ishinga amategeko y'Ubufaransa akaba n'umwe mu bagize komisiyo y'Ububanyi n'Amahanga, yavuze ko bashaka kurushaho gusobanukirwa n'imiterere ya politike y'u Rwanda mu rwego rw'ubuzima. Yongeyeho kandi ko bashaka no kumenya politiki u Rwanda rwashyizeho kugira ngo rubashe guhangana n'indwara zandura nk'agakoko gatera sida, igituntu na malariya. Renso yasobanuye impamvu ebyiri zabateye kwibanda ku rwego rw'ubuzima mu Rwanda, ko iya mbere ari uko mu kwezi gutaha kwa 3 Ubufaransa buzasuzuma amategeko mu by'ubuzima mu buryo bwagutse, naho impamvu ya kabiri niyo kureba uburyo ibihugu by'Ubufaransa n'u Rwanda bishobora gukorana bya hafi hagamijwe gushaka ejo heza habereye ibi bihugu. Ambasaderi Nduhungirehe yavuze ko abadepite b'Ubufaransa banashishikajwe n'umubano w'ibihugu byombi watangiye kugira isura nziza kuva Perezida Emmanuel Macron yatorerwa kuyobora Ubufaransa muri 2017. Nanone ariko uyu mubano wari watangiye kuba mwiza guhera ku butegetsi bwa Perezida Nicolas Sarkozy. Ikindi cyabagenzaga nk'uko byavuzwe na Ambasaderi Nduhungirehe ni uburyo u Rwanda rwarushaho gukurura ba mukerarugendo bo mu Bufaransa hashingiwe ku kuba Ubufaransa aricyo gihugu kiza ku isonga kuri iyi si mu kugendererwa n'abantu benshi. Ibi ngo bituma Abafaransa bagira ubunararibonye bwinshi mu by'ubukerarugendo. Ibi kandi ku ruhande rw'u Rwanda ngo byanagira inyungu biruzanira, dore ko mu mpera z'umwaka ushize u Rwanda n'ikipe ya Paris Saint-Germain yo mu cyiciro cya mbere aho mu Bufaransa bagiranye amasezerano y'imyaka 3 hagamije kumenyekanisha u Rwanda binyuze mu mupira w'amaguru, aho abakinnyi baba bambaye akarango ka Visit Rwanda. Aya masezerano kandi u Rwanda mu mwaka wa 2018 rwayagiranye na Arsenal yo mu cyiciro cya mbere mu Bwongereza. Tutarava ku Rwanda n'Ubufaransa, reka tunabasomere n'iyi nkuru ivuga ko Ubufaransa bwatanze ibitabo birenga 14,000 bizifashishwa mu kwigisha Igifaransa mu Rwanda. Ni ibitabo 14,250 byatanzwe na Ambasade y'Ubufaransa mu Rwanda, ibi ikigo cy'igihugu cy'uburezi REB, bikazakoreshwa mu kwigisha ururimi rw'Igifaransa abanyeshuri bo mu bigo by'amashuri byo hirya no hino mu Rwanda. Iyi mpano y'ibitabo ikabije nyuma y'uko guhera muri 2018 Ambasade y'Ubufaransa n'ikigo cy'igihugu cy'uburezi REB batangije ubufatanye muri gahunda yo gushyigikira ibikorwa byo kwigisha Igifaransa mu mashuri yo mu Rwanda, birimo no guhugura abarimu bazahugura abandi bagenzi babo mu kwigisha uru rurimi. Umujyanama mu by'ubutwererane n'ibikorwa by'umuco muri Ambasade y'Ubufaransa mu Rwanda, Juliette Bigo, yavuze ko abanyeshuri b'Abanyarwanda bagifite inyungu mu kwiga Igifaransa n'izindi ndimi, kandi ko ubu bufatanye na REB buzafasha abanyeshuri kuba babasha kuvuga indimi neza no guhangana ku isoko ry'umurimo mu rwego mpuzamahanga. Umuyobozi wa REB Dr René Ndayambaje yavuze ko ibi bitabo bizafasha mu kwigisha ururimi rw'Igifaransa mu mashuri abanza, mu gihe mu mashuri yisumbuye
hari n'amashami y'indimi yiga igifaransa nk'isomo ry'ibanze. Dr Ndayambaje yavuze ko kandi ku bufatanye na ambasade y'Abafaransa hari kurebwa uburyo abanyarwanda bagira ubushobozi bwo kwiyandikira ibitabo biri mu gifaransa byifashishwa n'ingeri zitandukanye z'abantu aho kujya babihabwa nk'inkunga. Ibinyamakuru bya Jeune Afrique, Financial Afrique, Keti Press, New Times, Gulf News n'ibindi bitandukanye Solange byanditse ko ikompanyi y'ubwikorezi bwo mu kirere yo mu gihugu cya Qatar ariyo Qatar Airways igiye kwegurirwa imigabane 49% muri Rwanda. Iyi nkuru igatangira ivuga ko ibi byatangajwe n'umuyobozi mukuru wa Qatar Airways Akbar Al-Bakr wavuze ko iyi sosiyete y'indege iri hafi kwegukana 49% by'imigabane muri Rwanda. Kuri we ngo bishimiye gufasha mu iterambere ry'iby'indege mu Rwanda. Aya makuru kandi yanemejwe n'umuyobozi mukuru wa Rwandair Yvonne Makuru wavuze ko ibiganiro biganisha ku kugurisha Qatar Airways hafi 1/2 cy'imigabane muri Rwandair birimbanije. Atayo makuru n'impamo. Gusa Makuru yongeyeho ko amakuru arambuye ajyanye n'imikoranire hagati y'u Rwanda na Qatar mu micungire ya Rwandair azatangazwa nyuma ibintu byose bimaze kujya mu buryo. Ibi binyamakuru bikavuga ko nta kizagurana kirimo bitewe n'ibyamaze kugerwaho biganisha muri iyo nzira. Naho ku itariki ya 9 Ukuboza umwaka ushize u Rwanda na Qatar byashyize umukono ku masezerano yagurira Qatar 60% by'imigabane mu kibuga cy'indege cya Bugesera kirimo kubakwa mu karere ka Bugesera. Imvura yaguye mu ntangiriro z'uku kwezi kwa Gashyantare ku mwaka wa 2020 yahitanye ubuzima bw'abantu barenga 10. Iyi nkuru yiganje mu binyamakuru n'ibitangazamakuru byo mu Rwanda nabyo byiganjemo ibyandikirwa kuri murandasi nk'urubuga rwa intwari.rwa itangira ivuga ko Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi Minema kuwa gatatu w'iki cyumweru yatangaje imibare igaragaza abantu babuze ubuzima bitewe n'iyi mvura, inzu zasenyutse, imyaka yangiritse, ibikorwa remezo n'ibindi byose byangijwe n'imvura idasanzwe yaguye hagati y'itariki ya 2 n'iya 4 Gashyantare uyu mwaka. Solange, Minema yagaragaje ko hagati y'itariki ya 2 n'iya 4 Gashyantare imvura yahitanye abantu 19 mu gihugu hose. Muri abo bantu 19 bapfuye, 14 muri bo nabo mu mujyi wa Kigali, harimo umuryango umwe w'abantu 7 wari utuye mu murenge wa Jari mu karere ka Gasabo wagwiriwe n'inzu yatwawe n'inkangu maze bose bahita bapfa. Uretse abantu 19 bahitanywe n'iyi mvura, abandi 8 barakomeretse. Inzu 98 hirya no hino mu gihugu zarasenyutse mu gihe ubutaka bungana na hegitari 21 bwangiritse mu turere twa Rulindo na Gicumbi, ngo hakaba n'uruganda rumwe rutunganya amazi rwangiritse ku buryo bukomeye. Inzu nyinshi zasenyutse ziri mu karere ka Gicumbi aho hari izigera kuri 40, mu mujyi wa Kigali hasenyutse izigera kuri 24. Mbere yo kuva ku byanditswe ku Rwanda tunabasomere n'iyi nkuru yo muri Ventures Africa, Keti Press, New Times, Imvaho Nshya n'ibindi bitandukanye ivuga ko mu Rwanda hatangijwe ikigo kivura kanseri hakoreshejwe imirasire. Perezida Kagame niwe wafunguye iki kigo cya Rwanda Cancer Center cyubatse mu bitaro bya gisirikare bya Kanombe mu mujyi wa Kigali. Ni umwihariko mu karere u Rwanda ruherereyemo kubera ikoranabuhanga gikoresha. Kivura indwara za kanseri hakoreshejwe uburyo bugezweho bwifashisha imashini ikoresha imirasire igashiririza igice kirwaye gusa, uburyo bita radiotherapy. Perezida Kagame yavuze ko kije gutabara ubuzima bwa benshi no gufasha igihugu n'abagituye kuzigama amafaranga yakoreshwaga bajya kwivuza hanze. Aha umukuru w'igihugu yagize ati twari tumaze igihe dutanga amafaranga menshi mu kohereza abarwayi bake hanze kujya kwivuza kanseri, n'ubundi nta mafaranga menshi dufite ariko nayo menshi yavuzaga bake kandi dufite abarwayi benshi. Perezida Kagame yavuze ko intego ari ugukomeza kwagura icyo kigo ku buryo kigira ubushobozi bwo gutanga serivisi nyinshi mu bijyanye n'ubuvuzi bwa kanseri. Iki kigo gishya cya Rwanda Cancer Center kikaba kije cyunganira ubundi buryo bwo kuvura kanseri bwatangirwaga mu bitaro bimwe na bimwe mu Rwanda, nk'ubwo kuyivura hifashishijwe imiti no kubaga aharwaye. Nubwo kanseri ari indwara itandura kandi yizana, inzobere mu buvuzi zivuga ko ibyago byo kuyirwara hari ubwo nyiri kuyirwara abigiramo uruhare ku kigero cya 40%. Perezida Kagame akaba arasabye abanyarwanda kwirinda ibyo bishobora gutuma bikururira kurwara kanseri. Ati kwirinda ni iby'ingenzi cyane, hari byinshi biri gukorwa. Twigishijwe byinshi n'abashinzwe ubuzima, twigishwa ko kurya ifunguro ryuzuye intungamubiri, gukora siporo, kutanywa itabi ari imico igabanya cyane ibyago byo kurwara kanseri.
hari ibyo twatangiye gukora ariko turacyafite byinshi byo gukora. Yatanze urugero rwa siporo rusange izwi nka Car Free Day iba hirya no hino mu gihugu, avuga ko ari bumwe mu buryo bwo kwirinda indwara zirimo na kanseri. Iki kigo cya Rwanda Cancer Center cyatangiye gukora guhera muri Werurwe umwaka ushize wa 2019, kikaba kimaze kwakira abarwayi basaga 300. Ubuyobozi bw'iki kigo buvuga ko kizajya cyakira abarwayi bose barimo abafite ubwishingizi butandukanye burimo na Mutuelle de Santé. Iyi nkuru igasoza ivuga ko kanseri zibasira abanyarwanda cyane ku bagore harimo iy'inkondo y'umura, y'ibere, igifu, naho abagabo ngo iboneka cyane ni ya prostate ifata ku bugabo. Dukomeze iki kiganiro Makuru Ki Mubinyamakuru n'iyi nkuru ivuga ko Minisitiri w'Intebe w'Ububirigi Madame Sophie Wilmès avuga ku mubano w'igihugu cye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo atamagambo ni meza ibikorwa bikarusha. Les paroles c'est bien, les actions c'est mieux mu rurimi rw'igifaransa. Les paroles c'est bien, les actions c'est mieux mu rurimi rw'igifaransa. Mu binyamakuru bya L'Echo, Le Soir, La Libre Belgique, Le Vif, L'Avenir no kumbuga za radio RFI na Okapi niho dusoma iyi nkuru itangira uvuga ko ejo bundi kuwa kane aribwo Sophie Wilmès yakiriwe na President Felix Tshisekedi Kinshasa, nyuma yabatangaza ko ibikorwa bigomba kuruta amagambo ku bijyanye n'ubufatanye hagati y'Ububirigi na Kongo Kinshasa. Uyu Minisitiri w'Intebe w'Ububirigi utangira uruzinduko rwe rwa mbere ku rwego mpuzamahanga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasobanuye ko ari igisubizo gihawe ubushake bwagaragajwe n'umukuru w'iki gihugu nawe watoranyije Ububirigi nk'igihugu cyo gusura bwa mbere ku mugabane w'Uburayi. Hari mu kwezi kwa 9 umwaka ushize, hakaba hari hashize imyaka 12 nta mukuru w'igihugu cya Kongo ukandagira mu Ububirigi. Nyamara Ububirigi aribwo bwakolonije Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Madame Sophie Wilmès nawe yabaye Minisitiri w'Intebe mu kwezi kwa 10 2019 asimbuye Charles Michel wari umaze gutorerwa kuba Perezida w'Inama y'Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi. Mu mateka y'Ububirigi niwe mugore ugiye muri uwo mwanya wo kuba umukuru wa guverinoma. Uruzinduko yatangiye kuwa 3 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo rugamije kubyutsa ku buryo bwa nyabwo umubano hagati y'ibihugu byombi bifitanye amateka maremare, dore ko Ububirigi aribwo bwakolonije Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Madame Sophie Wilmès yagaragaje ko ubwo bufatanye buzakorwa mu nzego nyinshi zirimo igisirikare, ubutabera, ubukungu, uburezi n'ubuzima, igipolisi n'iperereza, leta igendera ku mategeko n'ibindi. Ejo kuwa 5 uyu Minisitiri w'Intebe w'Ububirigi yafunguye ku mugaragaro inzu ya ambasade y'igihugu cye i Lubumbashi. Hakaba hari hashize imyaka itari mike agatotsi kari mu mubano w'ibihugu byombi, agatotsi kakuruwe n'uko Ububirigi bwanenze inshuro nyinshi iyimurwa ry'amatora y'umukuru w'igihugu yarateganijwe mu mwaka wa 2016 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari ku butegetsi bwa Perezida Joseph Kabila Kabange. Kurebana ikijisho byarakomeje kugeza ubwo muri Mata 2017 guverinoma ya Kabila ifata icyemezo cyo guhagarika ubufatanye mu bya gisirikare hagati y'ibihugu byombi. Ibi byafashwe nk'uburakari bwa Kabila ngo byatewe nuko Ububirigi bwanenze uburyo inzego z'umutekano ziraye mu bigaragambyaga barwanya Kabila mu gihugu cye. Komisiyo y'amatora muri Nigeria twahinduye ingingo yacishije umweyo mu mashyaka ya politiki yabaye uruhuri muri icyo gihugu maze isesamo 75 yose. Iyi ni inkuru yo muri Africa News, Daily Post, The Punch no muri The Premium Times itangira ivuga ko ibi byo gusesa amashyaka byatangajwe ejo bundi kuwa 4 aho komisiyo yigenga ishinzwe amatora ku mashyaka 92 yari asanzwe muri icyo gihugu hasigaye 17 yonyine yemerewe gukomeza gukora ibikorwa bya politike ku butaka bwa Nigeria, igihugu gifite ubuso bwa kilometero kare 923 na 763 n'abaturage babarirwa kuri miliyoni zisaga gato 200, bituma Nigeria iza ku mwanya wa 7 ku isi mu bihugu bituwe cyane no kuwa mbere muri Afrika. Ibaze izi miliyoni 200 z'abaturage ba Nigeria
Nigeria zigiye kwisaranganya mu mitwe ya politiki 17 yonyine, mu gihe hari aho usanga abaturage bo mu gihugu runaka ari bake ariko bafite imitwe ya politiki uruhumbirajana. Iyi komisiyo y'amatora muri Nigeria ikaba yasobanuye ko isibye amashyaka 75 kugira ngo yubahirize ibisabwa n'itegeko nshinga hamwe n'itegeko rigenga amatora ryo mu mwaka wa 2010. Aya mategeko yombi akaba avuga ko mu gihe cy'amatora y'umukuru w'igihugu ishyaka rya politiki rigomba kwegukana nibura 25% by'amajwi muri leta imwe muri 37 zo muri icyo gihugu. Ubusanzwe Nigeria igizwe na leta 36 kongeraho umurwa mukuru Abuja ufatwa nka leta. Ibi nk'uko iyi nkuru ikomeza bivuga bikaba ari byo komisiyo y'amatora yashingiyeho isiba ayo mashyaka 75, hakaba hategerejwe icyo bene kuyashinga baza kuvuga kuri iki cyemezo. Gusa nanone Jean Daniel aha muri Nigeria politike yaho yigaruriwe n'amashyaka birakomeye ariyo irya APC riri ku butegetsi bwa Perezida Muhammadu Buhari n'irya PDP ryo ku ruhande rutavuga rumwe n'ubwo butegetsi, aho mu matora rusange mu mwaka wa 2019 ryari rihagarariwe na Atiku Abubakar utarasekewe n'amahirwe ngo atsinde ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Ubwo dukomeje kubirebana n'amatora ndetse n'amashyaka ya politiki, duhite tujya muri Malawi aho guhera kuwa mbere w'iki cyumweru iki gihugu cyanditse amateka yo kuba icya kabiri muri Afurika nzima kibayemo ibyo gutesha agaciro ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu. Intsinzi yarahawe perezida usanzweho n'amajwi 38.6%. Kuwa mbere w'iki cyumweru nibwo byatangiye kuba kimomo ku intsinzi ya Peter Mutharika yamuheshaga manda ya kabiri yaburijwemo n'urukiko rurinda remezo ry'itegeko nshinga rya Malawi rwategetse ko hategurwa andi matora mu minsi itarenze 151 uhereye igihe umwanzuro w'urukiko watangarijwe. Ibinyamakuru byo hirya no hino ku isi nka The Globe and Mail, Nyasa Times, Maravi Post, Mail and Guardian, The Economist, New York Times, Africa News, News 24, Financial Times, Vatican News, Science Business n'ibindi umuntu atarondora ngo bive umuzingo uko byakabaye. Solange byihutiye gutangaza ko mu myaka 3 gusa Malawi igeze ikirenge mu cya Kenya mu guhindura imfabusa intsinzi y'umukuru w'igihugu uri ku butegetsi. Icyo gihe muri Kenya hari muri 2017 ubwo urukiko rw'ikirenga rwakoraga amateka ya mbere muri Afurika yo kuburizamo intsinzi ya perezida uriho. Icyo gihe intsinzi yari ya perezida Uhuru Kenyatta. Perezida w'urwo rukiko David Kenani Maraga niwe wanditse ayo mateka ategeka ko mu minsi 60 hategurwa andi matora, ariko batavuga rumwe n'ubutegetsi banga kuyitabira birangira n'ubundi intsinzi yitahiye kwa Kenyatta. Muri Malawi urukiko rwavuze ko ayo matora yo kuya 21 Gicurasi 2019 yabayemo kwiba amajwi cyane cyane mu ibarura ry'amajwi. Ni mu mwanzuro w'amapaji 500 abacamanza basomye mu gihe cy'amasaha 10. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi barangajwe imbere n'umukandida Lazarus Chakwera wari wagizwe uwa kabiri n'amajwi 35.4% na Saulos Chilima waje ku mwanya wa gatatu n'amajwi 20.2%. Bateye utwatsi intsinzi ya Mutharika maze Chakwera avuga ko yibwa intsinzi izuba riva, ari nako yaganaga y'ubutabera bwumvise ugutakamba kwe. Umwanzuro w'uko habaho amatora mashya mu gihe kitarenze iminsi 151 ntiwanyuze Mutharika kuko yavuze ko nawe agiye kwitabaza urukiko rw'ikirenga aho muri Malawi rugakosora amakosa yise ay'ubutabera. Mutharika ati demokarasi ya Malawi abacamanza bayishura urupfu rubi barangije baranayishyingura. Nanone ariko Mutharika yashimiye abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe bahisemo kugeza ibirego byabo mu rukiko kuko nabyo ngo bigaragaza ko muri Malawi hari demokarasi ndetse n'ubwisanzure. Niyo matora ya mbere aburijwemo n'ubutabera kuva iki gihugu cyabona ubwigenge mu mwaka wa 1964. Kimaze kuyoborwa n'abaperezida 5 barimo Hastings Kamzu Banda, Bakili Muluzi, Bingu wa Mutharika, Madame Joyce Banda na Peter Mutharika ushaka manda ya kabiri. Ese ni haramuka habaye andi matora Peter Mutharika azayegukana nk'uko Uhuru Kenyatta yabigenje muri Kenya? Umbaze nkubaze ubwo reka tubitegereze. Twerekeze noneho muri Guinea Equatorial aho iki gihugu cyahaye Ubushinwa inkunga ya miliyoni 2 z'amadolari y'Amerika yo kubufasha kurwanya icyorezo cya coronavirus cyadutseyo kuva mu mpera z'umwaka ushize wa 2019. Ibi turabisoma mu bitangazamakuru n'ibinyamakuru bya Financial Times, Macau Business, Face to Face Africa,
Medical Express, Today News Africa, Global Times, Africa News na Tarifa Rwanda bikavuga ko iki cyemezo cya Guinea Equatorial cyo guha Ubushinwa hafi miliyari 2 z'amafaranga y'u Rwanda ngo cyafatiwe mu nama y'Abaminisitiri yabaye muri iki cyumweru. Solange ni inama yari yobowe na perezida w'icyo gihugu Theodoro Obiang Nguema Mbasogo. Iyi nama ya guverinoma ikaba yaratangaje ku mugaragaro ko yifatanyije n'Ubushinwa n'ibihe by'akaga burimo kandi ko ibufashe mu mugongo. Mu gusobanura iby'inkunga ku Bushinwa, Minisitiri wa Mine n'ibikomoka kuri peteroli aho muri Guinea Equatorial uyu Gabriel Mbaga Obiang Lima yagize ati Ubushinwa bwamye ku isonga mu gufasha no gutera inkunga igihugu cyacu cya Guinea Equatorial. Natwe uyu musanzu tubuhaye ni ikimenyetso cy'uko twifatanije n'Ubushinwa n'abaturage babwo mu guhangana n'icyorezo cyahadukanye ubukana kikaba kimaze kwambura ubuzima abatari bake. Minisitiri Manga Obiang Lima yakomeje avuga ko n'ubusanzwe mu muco w'Abanyafurika inshuti nyanshuti uyibona igihe bikenewe nko mu byago no mu makuba, mbese ngo in times of need nk'uko byinshi mu binyamakuru n'ibitangazamakuru byabyanditse mu Cyongereza. Ubushinwa nabwo ngo ni inshuti ya hafi ya Guinea Equatorial kimwe na hafi y'ibihugu byose bya Afurika kuko buhashora imari tubutse mu by'itumanaho, ibikorwa remezo rusange ndetse no mu ikoranabuhanga. Naho kubirebana na coronavirus, imibare mishya yerekana ko abamaze gupfa bakaba 600, naho abemezwa ko bayanduye basatira 30,000. Kugeza ubu 99% by'abagaragayeho iyi virusi bari mu Bushinwa kandi nabo 80% byabo baherereye mu ntara ya Hubei ibarizwa mu mujyi wa Wuhan ufatwa nk'izingiro ry'icyo cyorezo. Hanze y'Ubushinwa habaruwe abantu 200 bagaragaje ibimenyetso mu bihugu 24 byo hirya no hino ku isi. Muri bo abarenga gato 30 bagaragaje ibyo bimenyetso batarigeze bakandagira na rimwe mu Bushinwa, ariko bakaba ngo baregeranye n'umuntu wayirwaye wo mu mujyi wa Wuhan, ubwo nyine niho yarakomotse. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rikaba risaba miliyoni 675 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo gufasha guhagarika icyo cyorezo cya coronavirus. Tukivuga ku by'indwara ya coronavirus, inkuru y'incamugongo yari yabaye gikwira kuva ejo bundi ku wa kane ni y'urupfu rw'umuganga w'Umushinwa waburiye bwa mbere bagenzi be ku itariki ya 30 Ukuboza 2019 ko hadutse indwara idasanzwe. Dr. Li Wenliang w'imyaka 34 wafatwaga nk'intwari kubera igikorwa cyo gutanga imbuzi mu minsi ya mbere iki cyorezo cy'icyaduka birangiye nawe kimuhitanye. Urupfu rwe rwemejwe n'ibitaro bya Wuhan yakoragamo kandi hakaba ari naho yavurirwaga icyo cyorezo yandujwe n'umurwayi. Uburwayi ngo yarabumaranye ibyumweru bishyika muri 3. Gutangaza ko hadutse icyorezo kidasanzwe ntibyamuguye amahoro kuko nyuma y'iminsi 3 bivuze yagenderewe na polisi imusaba guhagarika ibyo yitaga gukura rubanda umutima, atabikora agashinjwa gukwirakwiza ibihuha. Nawe mu gushaka kurinda ubuzima bwe yahisemo kwigengesera mu byo yavugaga, ariko akanyuzamo akavuga ko batazatinda kubona ko bibeshye. Ni nako byaje kugenda. Dr. Li Wenliang yari umuganga w'amaso. Dusubiye ku by'inkunga ya Guinea Equatorial, Ubushinwa uko buhabwa nabwo niko butanga. Urugero ni nk'iyi nkuru yo muri The New Times ivuga ko leta y'Ubushinwa yahaye u Rwanda inguzanyo ya miliyoni 214 z'amadolari ya Amerika, arizo miliyari zisaga gato 200 mu mafaranga y'u Rwanda. Nkuko bikubiye mu masezerano yashyizweho umukono ku munsi w'ejo kwa gatanu, aka kayabo k'inguzanyo ko kazifashishwa mu kubaka urugomero rw'amashanyarazi kuri Nyabarongo ya 2 ruzatanga megawati 43. Nibyo The New Times yahaye umutwe mu Cyongereza ugira uti Rwanda secures 200 billion Rwandan francs funding for Nyabarongo 2 hydropower plant. Uru rugomero rukaba ruri hagati y'akarere ka Kamonyi n'aka Gakenke, bikaba rero biteganijwe ko ruzuzura mu mezi 56. Solange, ubwo mu myaka ingahe? Ni ukuvuga mu myaka 4 n'igice. Uretse uru rugomero hazanashyirwaho umuyoboro utwara amashanyarazi uzava kuri urwo rugomero ukagera mu karere ka Rulindo, uzaba ufite ibirometero 19 n'ibice 2. Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Dr. Uziel Ndayijimana wasinyanye amasezerano na ambasaderi w'Ubushinwa mu Rwanda Rao Hongwei yavuze ko inguzanyo ari y'imyaka 20 ikazatangira kwishyurwa nyuma y'imyaka 6 n'igice ku nyungu ya 2%. Kuberebana n'uko u Rwanda ruzagera ku ntego rwihaye yo kuzageza amashanyarazi ku banyarwanda bose mu mwaka wa 2024, Dr. Ndagijimana avuga ko urebye umuvuduko igihugu kiriho bizashoboka. Yagize ati dufite intego yo kugeza amashanyarazi ku baturage bose mu mpera z'umwaka wa 2024, ubu tugeze kuri 52
2.8%, kandi iyo turebye umuvuduko nuko ingo zigenda zibona amashanyarazi buri mwaka, turabona turi mu nzira yo kugera kuri izo ntego. Ubu buri mwaka ingo zirenga 100,000 zibona amashanyarazi. Ibinyamakuru bya Politico, Bloomberg, New York Times, Washington Post, Vox, Le Monde, The Guardian, Boston Herald, Wall Street Journal n'ibindi bitandukanye byagarutse ku ntsinzi ya Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rubanza rwo kumweguza ibizwi nka impeachment mu Cyongereza. Sena yiganjemo abo mu ishyaka ry'aba Republican niyo kuwa gatatu yagize Perezida Trump umwere, maze umwanzuro wayo utuma politiki ya Amerika icikamo ibice. Abasenateri 52 batoye ko Trump atigeze akoresha nabi ububasha afite, mu gihe abagera kuri 48 aribo batoye ko yabukoresheje nabi. Ku cyaha cyo kubangamira imirimo y'inteko, abasenateri 53 babiteye utwatsi, abandi 47 barabyemeza. Aya matora yabaye kuwa gatatu yasize abasenateri bafashe icyemezo cyo kudakura Trump ku butegetsi. Iyo aza gutsindwa akeguzwa, yari guhita asimurwa na vice perezida we Mike Pence. Nyuma yo kumva ibyavuye mu cyemezo cya Sena, Perezida Trump yerekanye ibyishimo yahise agira binyuze muri video yakishije kuri Twitter, akayiha izina yise Trump Forever, bivuze Trump ubuziraherezo. Trump Forever, Trump ubuziraherezo. Mu kwezi kwa 12 mu mwaka ushize, abo mu ishyaka ry'abademokrate barize Trump kotsa igitutu Ukraine ngo harabike umudemokrate Joe Biden yafataga nk'ushobora guhatana nawe mu matora ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika azaba mu ntangiriro z'Ugushyingo uyu mwaka. Donald Trump azakora amateka yo kuba perezida wa mbere utakarijwe icyizere na Kongere, ariyo nteko ishinga amategeko, wongeye kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu. Ku itariki ya 18 Ukuboza umwaka ushize nibwo umutwe w'abadepite wiganjemo abademokrate watakarije icyizere Trump mu ishyaka ry'abarepublicain, bituma habaho urubanza nyine rwo kumweguza, ariko rw'uru Trump yatsinze. Dusoreze kuri iyi nkuru ivuga ko Cristiano Ronaldo yahawe imodoka ya miliyoni 736 mu mafaranga y'u Rwanda n'umukunzi we Georgina Rodriguez. Ubwo harabatangiye kwibaza niba CR7 nk'uko Cristiano bakunze kumwita atarakuye ibyinyo. Ni inkuru yo muri The Sun, Metro, Express, Daily Mail, 90 minutes, Daily Star n'ahandi, aho itangira ivuga ko Cristiano Ronaldo ukinira Juventus de Turin mu Butaliyani yatunguwe n'umukunzi we wamuhaye imodoka ya Mercedes Benz Brabus ifite agaciro k'ibihumbi 600 by'amapawundi. Ibi byabaye kuwa gatatu w'iki cyumweru, ubwo uyu rutahizamu ubica bigacika imbere y'izamu yizihizaga isabukuru y'amavuko ubwo yuzuzaga imyaka 35. Bigeze ku mugoroba w'uwo munsi, uyu mukinnyi yatunguwe n'umukunzi we Georgina Rodriguez w'imyaka 26 y'amavuko, yaje rero kumuha imodoka nshya ubwo bari basohokeye muri imwe muri za restaurant zikomeye mu mujyi wa Turin. Iyi mpano Georgina Rodriguez yayikurikije amagambo agira ati, ndagushimira mugabo w'ubuzima bwanjye, ntako bisa kujyana urukundo rwacu mu mpano yawe. Ronaldo watangiye gukundana na Georgina muri 2016 yivugira ko hari igihe bazashyingiranwa bombi, dore ko uyu mukunzi we ari we wifuzwaga n'umubyeyi we Maria Dolores dos Santos Aveiro. Mu myaka inishize bamenyanye, Ronaldo na Georgina bamaze kubyarana Alana Martina muri 2017, akaba yiyongera ku bandi bana 3 b'uyu mukinnyi, aribo Cristiano Junior wavutse muri 2010, Matteo Ronaldo na Eva Maria bavutse muri 2017. Umunyarwanda ati ibintu bijya mu bindi. Umunyaportugal Cristiano Ronaldo azwiho ubutunzi akesha ukuguru kwe kwamuhiriye muri ruhago, bugizwe n'imodoka zigera muri 20 zirimo Bugatti la voiture noire, bivuga ko ari yo modoka ihenze yakozwe kugeza magingo ya. Bibiri yiti ufite azahabwa, ikongera iti urukundo ntirwirarira. Rugamba Sipiriyane n'inyakwigendera w'umunyarwanda bati urukundo nirwogere rusange n'abatarugira. Nuko twanzuye iki kiganiro, mwari kumwe nanjye Jean Daniel Sindayigaya fatanije na Solange Umurerwa. Mugire weekend nziza.